Moti ba mu tobo de ke. The Pagamaluko Spiritual Library to Taklo Leadership and the Bible Elite. The Awayane Pagamaluko Li. We Mikala. Awayane me li. Chisi Luibe Tabila. So Bukeo Tasui. Pasosio, Patai Puero Tasiblike. Nalo, no do pano qualo pano sui palo kuna. Le plete de pa, secondo sui wete. Pa Israela po tiko bomi pa Yuda po me kama tele basan kini do natulu wete na so wete koplo kuna de pa. Kudara pa kama lu do keto ke taita ba ta sui suwakte da we mase da sui pale krisami kodike pa yoawe. Amen. Li mika ne awe pa kwe li ne meda. So mika lo awe ne bata kwe su kaliso do kaliti abomu chikalolo ine lo asado chio ne awe ne yuda bata sinyo no sinyo mele akobyo kuna de pa ta tolo chigaraka ne kuna de pa do sunya kuna de pa awe ne asado je le sado je nya pudi da papa nyoni pe krio ple sagato bideli ko yuda ne temi toni ta sigta ko da kuna khaite pa mi o dile di ba sa kene do awe ne future leadership and restoration de uweda do asado nuyo ne mera Future Restoration Explained. Shumenya takama tate pane batapa plato o ine la. The lisosue tebie ata tu anene mira talo plato kasayo ata sinyo. Yuda do Israela no le ata siso teso ata mata apulo. Awayane pa plato kuna. No, awete kaba meta manile, no, away place of leadership, away dina keko kena ni nakaba mata manile, with away pa plato motivation tale akama pue ata kuna yene la okabla tigo kabuti pa kala kasise koni la okablara, with pa plato contrast. No future leadership because present leadership away at the los solo that no with a plato dale with it upon no important of cities no with it upon it metale a redo weather they could do berkey weather no more national moral conduct particularly no with that tago mu ta pale mi huta playa ne we ta wini do berke we do we toya ne ta mu ta kuta to ta ata patupata ta sa we do berke ra padotically nya we ne pa plato ta gi te pa ine lo lisosie ne pemile su atakali tu ne no lisosie atakali tu ne Uera pe asadu ku asapu ko wakanyo aweda dineti na tale agilo mitu bale amena mata totalu do edu tata kanyo do leta le nakasa le nata sune bado me amena manuti mile ako bione patakali wene ne kaleta do kasayo le ta totalu do ta tusu tasu pune lo wene Midwe bale amena mata totalu do edu tata kanyo do leta do nakasa le tata sune ba do weyone ne me takalu tu le lisosi tabi ine lo lisosi tabi leadership lessons ne we terkani hidika weda le me leadership flaws kuna ata lotu loka no kobione change aneje sene bata pa plato ine lo de
leadership flaws ညာဘူးနေနေ lesson 1 leadership flaws ညာဘူးနေနေတဲ့တမီယောနေနေတာလခုနာယနေအရကိနေဆုကမွေလ might is right နဂီနမမီယိုနေအဝေးနေနေနတနီဘာလောအခုသားနေပတိပကောခုနာယနေဥရတရှိကိုဝဲဥရတဆုတကမောတတုတ might is right အဝေးနေ leadership flaws ဝဲနေခုနာအတာဂီစာဘာစာအတာလောတူလောကအချွင်းကျက်လောနော်ချိမီတမီယောနေနေuse leadership to gain wealth အဝေးနေနေဆုကဝဲတာကဲခုကဲနာလေကမနီတထုတာတော့တကရကနေနေတာထိထောကွီနော် they defraud နော်အဝေးဆိုနေအဝေးတရားနေနေတာလေလောဝဲနေမဝဲတထောက်ပါတေဝဒါလေမေဥကပေါ်မေဥတကပေါ်တေဝဒါလေတခုတပိုကိုတခုတပိုတူအဝေးဆိုနေ they defraud နော်promise what they cannot produce. Religion can use legal means, no? A copian chulo tato, kabamamili, tapuita kali, any circle, casita, lotala, always any legal means that they win, no? A copian, they win, tutoeda, Nezaba, Pagi, Pabale, Tiga, Kogabu, always any, but some money on it, Nezaba, Sessale. တီယာကိုကပွာပွာတော့ဘာသာဝဲတီရနေမဝဲနေနော်ကဲလိချစ်ကနေနေမာကီမာကူကြီးတာနော်တာဥတာတမတာဖောခုနေနေဝဲစီပါနေမာကီမာကူတာတော့ဝဲစီပါနေ contextual situations နော်ဝဲတာဥတာတမတာဖောခုနေနေဝဲတီနေအတာမီတာရနေနေတူဖလားကြီးလို့နော်the lechikane ne ta totalu no ta totalu ne tu ke vele ta totalu fu no away she ni sa ye u ne no away khuna tamalu te ka lo khuna tamalu chimi timi ne contrast in leadership akobyo ne akai khuna no shunya khuna le ko utho khuna le o mula ta totalu khuna le to ta chikane thoda lo za away ko da le contrast leadership noအခုတန်းနေရတယ်ဒီမီအိုမူလတတော်တလူတွေဂျီဘိုကော်ပိုရေးရှင်းနေဘာညောလောဂျီဘိုကော်ပိုရေးတဘာညောနေဝေမေလေခုနာရတူမူလတတော်တလူအပူနေလောတော့တကရကဒီတဲ့ဥဒါတတော်တလူလောတတော်တလူဒီတဲ့ဒီတော့ဖုံးဖတကလူသူညာပူနေလောမိတမေအမေနာလင်းကမာဟောတာတတော်တလူဥရတဝိသစုတတုကညောတကညောပါနေတော့မေအမနာမနုတမီလေအခုသနေရနေတဲ့ resource တပီဟေပွားတမလို့သမီတမီရနေ justice နော် focus on justice and mercy and right relationship with God as qualities and leaders no a quality that leader no when about focus on justice righteousness mercy no right relationship with God Tamalo lui karikane ne modeling of hope akobyo ne nakaba kedo kete le tamula no modeling of hope no akobyo ne asado nui asapo nui one ne te da le mimi yeda yi kwala yua kle yikamula ta le tauke kokia akasalo yikasane kadokana yiklulo away we no kasada when it takota keta timiti tat a copy of tatoto luzi pamata telebas and molding of hope a copy of it did namulata tone ma dinamata tone mula lekasayua a copy of the kamata awo away the cordale modeling of hope in a law the leadership lesson ye katakani away in the meda give that power a copy ni ni a copy ta he udona to no rota sota kamola a copy ta yuata sosi no spiritual gift me to udona ni away in the mata ni ta sota kamo to udona ba inela spiritual authority ni away ni metale redo
middle spiritual authority khodane positional authority me educational authority me wealth authority tato management authority me tabor kone pero lele paklera te ko patatu tato ko bil me khodane da na position ko even degree ko awen tame ba away on spiritual gifted powers yani ta healer ta sota kamo ata hini mera wene mera tuwe ta klolo okuda ne da je Robert Clinton ne wete da le effective leaders maintain spiritual authority where nakaba hikada spiritual authority as a primary power base no where leadership emergency akuda ne akuda spiritual authority when in mera give that power lo no wo in lo the khukataka ne mera barriers of leadership akuda ne tale ado tanderi ka no diso na ni tu pro tatimiti cha ne wo pa le o le take ko kena apu ne pay ne we pa plato le abuse of power wale keko kena te pani ne aso kamo atasuta kamo ne tu kama weda ya chigaraka te le financial close ne tu kama tatu tato yane ne away ne liberty su chronisha ta se ya mani mata ya su le pu kamo yu da chibu ko bu yane away financial greed and plateauing ne away yane the class ta le ta wi go le Lera suta eta to inelo the leadership lessons ko karakane communication strategies no communication strategies these are akobione ne kasaywa atasuta kamo kasaywa abli po katu okay one kasaywa ne odo a strategy akoda ne ne crew plan ne arike pa power page no a communication strategy no Bidliki koyuda de netami tonita ta ku le ko kwa yu pwa communication strategies on ne pakaba du to ke da kuna le akato ku ru me ke ta no le kale lo ke ta akuta ne ne da pwa wo mu no akobyo ne pwa ta ga ni no pwa ke to le na pu su yo le ke to pwa pata le Israel poko lo communication strategy ne ta o ta poko ne kuna agini te to le ba akuda ne ka sa yo kamelo kuna we ne me da communication strategy lo communication strategy ne the protocol ne pale decentralization Akobione di misale ta o ta apocalypse di ta mani mata away communication strategy di ta te o do to do away mawe away pakole decentralization no decentralization siane akobione cohesion le centralization away papa do akobione le papa do pakopana le cohesion kokona le ko tapitama away on pakole centralization communication the mimele decentralization in the cohesion are back kana je ko ye lo ko ye ne ke to ta di le mani mata the le ko samoni bakana je ta popo away decentralization akobe ta we ne shene heto ke da le the tra yudata no tra yudata the tra William Carey shene away decentralization la teme tata kugisone heplotole center ba medical tata kugisone heplotale po sakho people atanya bulo tata kugisone teme heplotole akobione ne po ma kasayo atamale heplotoke da leda pata mo pushe de tau pushe le la tra puko da bujene aweshene heplotole la leda pole akobione anuke na yoane no pe ba te pizza beauty atamu awation decentralization way communication na ba kwa ke ta we ni the lichiane the akobio ta khela ni ba lo ba sa ke ni no
centralization di wete so circuito to ne do odo apaluta do sha odo apdo pa khona shin ne pasa ta we phoko ne ne da tatama ta le ta ge akwa decentralization ne awe mika sa le je ne bedele ke ko pa ke su no u te ga de pa ne hel playlist lo awe de ka ke to ke pa wo mu akho na lo awe ne patele decentralization ke sa ta bu shi kri u pleto le klote pu ku pu do we ne du ba thwe ke communicate we da ka sa yo ata u ke ko ke do ka sa yo a ko byo ne ata abo mu ta so we so wa de pa he che da le te ku pu no le yo ata ku tha ta so we so wa de pa I ne lo mo sa yo so ke pwe ko di ko no de ke pa ke yo ata so we Pasosia di societe bini tesu patika pakasata bu sukri kami kuna tega de he utodo mabalu ke tiko bomi pakali do tau mu klo kleti de pa kuta do kasaywa selo ne pa no takita pati de pa Yitro pakama balu ke pakamese ko takita pati de pa Yitro pakama balu ke tiko bomi pakali do tau mu klo kle kela ketini mase do swe pale krisami kodike pa yo amen